Antes que ni kinakil sa lehon na nakwan. Que hoy aquí en tiempo, kuas kambal hurakal ratin ni Dios akin. Yung hona hulak sa kuang hon li okwejis chewal li Santil Evangelio nakataw sa ni San Marcos sa lirekutan na nakwan martes 14 de enero de 2020. Nakataw sa versículo Kachoril al sa versículo 21 kakanal al sa versículo 27 naschechi hokain li Jesús kirisili maus ahmusiqeh que hulak sa litenemit Cafarnaum sa ilawal kutan ki ok li Jesús sa likap li nakeshutu kwiri la judío ki ok sa olawankil isjalal chirueb litenemit nakesach oleb litenemit chi chirabinkil likarunas chili Jesús banak kishkut isjalal chirueb chi kwankil ut ho tanashmanu li lahtsib linake utub di charab di Dios salikap chuchuke kui kwang hun li kwang maus rikin maus amus rikin li kwang kaan kishapre ut kishje karuta kwa kikin at Jesus a Nazaret machisakal shatchal ninaw aniat laat li santil alal li Dios chan li Jesús kishus li maus ahmusiqeh ut kishchere matchokin elen rikin li kwing hain cha ut li maus ahmusiqeh kichiklek chikaw li kwing kishapre chikaw ut kiel rikin li kwing kilaje sachol chishkunileb li tenemit ut kishche chiribilerib karus chala lain karu li ak tihleb hain li kwing kain kwankilal sach beneb li maus musiqeh ut li karu nasche nakeshpab cholchones panu li kakwa Jesus li nashkut chiku naktentoban lao alalbeh reli kakwa Dios arin nakil li hurakali atinain nakli Jesus ki oksali templo ki hulak hulikutan sábado porque han li nikesh han li kutan li nikesh kechak lo ala judío sali tiempo sali nakter chakrap bain chakrap chik pero como hanep siempre se kanasha kaan o kanak na hulak li Jesus saan kwan kachin sholo bankilain kahkitin kiagrich kaman pero cual ni miru sholo bankil chius li kutan sábado cualquier chic le mukuni que spap tali domingo pues te que cuent la es nakkuan que tijok que lo onin kutan sábado entonces harina kit que esa decía que aquí pero si Jesús ulaga que sale templo sábado pero que ulaga que Jesús harán matijok angela ulaga que Jesús sale kutan sábado mukuti hokta mus lo onikil tali Dios sino que kwakli sin kilep la judío ki hulak sali templo mas panu dis angel kiana kis panu kirisili maus ang musika rukin li kwing kae li chapcho chak li ban li maus entonces nakakwent kailah kilao nakihulak kakikinach ogrukin likwing anis pesha ok halimaus karuta kwakwe kische ma chela likwing kain elen Jesus kuas poderes banukil redi sinkil hokau nak mau ayep ci Christian hokale likiahe hokale kanikeru pehek limus limem di kamen naket kis kwa klisihe
Pero nakjoja siya paano kila ani, masya Pablo Jesus. Ut matsakal siya stakit si Angelile Shol. Kan ka stakit si Angelile Shol. Sino porque ni ke hulak chiru. Nakjoja siya paano kil li sach bach olehil sach beneb li tenemitaan. Chiho kanak bilao. Nahulak chiku naknas paano li sach bach olehil li Dios sa katyuan. Pero kahit sa lihona laan, nakanok-nokook, chisikbal, nokook, chistawal, Diyos. Naktokuan ko sa hunak raylal, ut naktorisi sa raylalaan nihi. Aran si nakapas kaway Diyos. Pero kana to kachol chirahlal kutang, chisolbal ayak ratin li Diyos, chirilbal ratin li Diyos. Kaunak mo ay tenimita na kwang. Niki el sa Iglesia Katolika. Mukutyal ta ini. Ngkaat ko skritsim ko kamaan ta. Lain mukutinkyah ta ke nakal tiempo ng kam solani pero tohmahin ang tao hunak bersikulo que tiene ayuar ini ut ara kwang ka. Ara na sa tiempo ini naskuta kina di Cristian ne que él sa la Iglesia Católica solo porque kikirali. Ko chikaran ason karan. A católico magani kera. Si chik Angela sa la Iglesia Católica lao entonces kapun naking anak asume nak tihok chiri hunak pas kuisin. Kapun naking anak go chi tihok chiri hunak likyah. Sila ok Angel nakatye. Si soy syakap cik Angela. Kau taking ka syakap aja kali Kristo in cik Angela kulung. Mas kes lokal baneli Kristianin ka. Ay ani kes lokal ni Kristian gucak katain ka. Ma cing kata kes lahat magus kes lokal ni Kristo. Religios. Kat kos kisin. Tentot kapam. Tiho ko chiri shikli li khalane chili Kristian. Tiho ko chiri shem. Machina kachol sa kapawal. Ka ek chikuli Dios. Uthan manusat bachol khil. Pero tentok kit kataki chirahlal kutang rilbal ratin. Mapas kawan nak tokong kasan be. Dios elak parkuan, kialak Dios elak parkuan. Pero mapas kawan nak tok achikiru shakul sa kunakip Shat kwakli ni shapancho churuli Dios in cash kohat. Kyoka chik sebe sheshma o celular sheshma o kurake. Ara shek Dios atin ka Dios sa in chana shingul kamaini. Mashachere Dios pas kohat. Hasta incluso aquí, piquen kana ka chikuas ko sho el chimachchi chimugus kachere as koho. Airus ka kulchak ani sumer chikishain kana ka chikwa. Ut karon neges cheke masatin takla. Setelah Dios kemana cheke maka kita halelao. Pero mo kamanda na ano. O kanak pantio shakin nikinakil sali honala nakwan ut kachena in shinsola kuin ut sina toche achol kihon churuli Dios siempre magata uslang takeban seruk chishkunil utaan narut perisin krela kyuam chapak pachiru pars kohat parsatel kireli Dios uthan chiteng angka kesa la kyuam tingkana wa kukin di atinain uchito chek shakachol chitiho kunilik chek chikutang pantio shakin kinakwabi Dios chikana kakikin. Cantos.